Ingolovani nganon. Oh yeah. Ingolovani nganon. Ingolovani nganon. Ingolovani nganon. Bathi mase kufika inika lami mina kuyonakala. Kuyonakala. Athi ngethu mshini. Ingolovani nganon. Ingolovani nganon. Bathi nika lami mase kufika mina kuyonakala. Ingolovani nganon. Ingolovani nganon. Bathi nika lami mase kufika mina kuyonakala. Bona zonke ziyabaleka. Ingolovani nganon. Carry machine gun. Hey, papa pants better ke song. Ingolovani nganon. Bathi mina nika lami mase kufika mina kuyonakala. Ziyashuba ziyakhala. Ziyashuba ziyakhala. Ziyashuba ziyakhala. Yazi mani ngiyaqheleka sengikhelwa nguJackson uwizathu sikagrugqa igama lakhe mani ngathi ngumuntu ongabhadlanga. Hayi mani phofa kabhadlanga ngoba zanga ayigqibe uthwasa umjida usaqeqa yingadi ushota ngembeleka. Ubane sibizi dope MC kodwa ngelo xesha umjida urecorda ngefone uthi yena unebeef nozakwe kwethini subane uziqhatha kwethini yekubali menemene. Yazi mani uthi ingoma zakho dlalwa eradweni kodwa sani ucula njengefone mani usibiza ngebeatmaker bathi iphupho lakho kukuzibona usestudio ume phambi komboko. Hayi shit man kwethini ndathi ndiyakuzama qhenda kubona uyaphapha. Wizard yena uligeza ugaba uphinda sityele utya njene hagu esityeni. How can usibize njenge-goat kodwa ushota ngembeleko umele ugcwale igoat ziyetyiwe umamboyi eksidola no-wizard. Ingoma zabo zina-quality zifana nempahla zama-China. Ya jonga noma kodini ngaphinda ndiqhela isimba ne bendiposta ngami amasimba kuFacebook ne mele nigcwale makodini ndibamba 1 by 1 ne fuck shit so ayimxhozo nengane gcwala fuck shit ngaphinde ndiringe kakhulu makodini mani ngandibuyisela ngequality work mna jonga umlomo nokikawusi.